wari mu mukino wahuzaga ikipe ya PFC ndetse n'ikipe ya Etincelle. Mugiye kumva amajwi ya Axel Rugangura yivugira uburyo match yari iteye yogeza ibitego. Murabizi ko ari umunyamakuru uzi ko yagize imipira hano mu Rwanda. Ikipe ya PFC isomo igarikwa isebwa nabi n'ikipe ya Etincelle, yahawe isomo rya ruhago ibitego 2-1 mu gice cya mbere, harimo ibitego 2-0. Gusa APRFC yaje kwishyura mu gitego kimwe cyatsinzwe na Djibril Ouattara. Reka twumve Axel uburyo ibitego yabyogeje neza cyane nta kibazo. Kombinação nziza cyane Djibril na Sadiote. Sadiote umupira ushyira mu kuguru kwa Masara kuri shoti. Umuzamu Adolfo kuramo kona barayipasa neva vuba imbere y'izo. Zamuka umupira basara ikipe Etincelle hano, umupira peta murikona no barayipasa vuba cyane badahagaritse, barahindura umupira imbere y'izamu bita Iraguha Wadi, rekuramo n'umutwaro w'uvunderezamo Etincelle kimwe ikipe ya Aperi ubusa iminota 29 kabisa byari biro bigaragara pasi iryoshye arawucye byogara tego cyiza cyane ya mitwe bya attempts za Etincelle. Aper ubusa gongara umutwe umupira bawukuramo ngaruka kwa Jabil. Attention umupira kwa Niyonkuru Sajati, cenga mu ntawa koza ingoto hasi. Aba bana b'Abanyabrazil baza umupira imbere za mu cya kabiri, sinzi ko kigaruka isho Gol. Etincelle iri gutanga isomo rya ruhago hano. Dusabimana Anselme cya kabiri. Bazamuka umupira wasara ikipe Etincelle hano. Contre-attaque y'umuriro. Dusabimana ntabwo rwose bimugoye kuyisaba, arangije rero defenseur w'ikipe per uburyo basigaye. Umupira wose w'ikipe Etincelle comeka pose ku ruhande rw'iburyo kwa Dusabimana, akurebera defenseur w'ikipe bashimwe n'Ouattara, aracenga arakubura yigizayo, akurebera umuzamu Adolphe aramubwira ati igira hano, kuza kuva birabagora. Depoza mu gitego cya kabiri cya Etincelle 2 APR ubusa kabisa. Ikipe Etincelle urabona ko iri gukina ibintu bisomeka, irakina ibintu bisomeka kabisa, irakina ibintu yatojwe. Urabona ko ari ikipe itoje babiri